2. bölüm. Murda İsrail elinin içinen de жалған пайғамбарлар çıkışkanday, sizlerдің içinерден de жалған okutuvçular çıkıp, tuğur emes okutup, ak joldan adaştırışat, jana günөөдөн kutkargan iyisin tanışıp, oşonusu menen başına tüşe turgan kırsıktı tezdetişet. Көп adamlar alardın buzuku jolдорuna düşüp ketişet da, oşondoylordun ayынан akikattın joluna söz tiyet. Akçaga toyboğun alar, gerk başının paydası üçün bal tilin salıp sizlerdi aldaşat. Sottooçusu eçak ile alardı jazalaганга dayar. Oyrondoочусу sak turat. Egerde Kuday günөө kılgan periştilerdi ayabastan, alardı jazalоо üçün karangı tozoktun kapastarına çinjirlap salgan bolsa, egerde bayırkı düğününü ayabastan, oşol buzukulardın düğünösün topon suuga bastırganda, adilettiktin jarчысы bolgon Nuhtu, 8 adamdan turgan üy бүлөөсү менен кошо aman saktap kalgan bolsa, egerde gelecekteki Kudaysızlarga emne boloorun көрсөтүү üçün Sodom menen Gomor şaharların gülge aylantıp jok kılууga öküm çıgarıp, al эми aşıngan buzuku adamdardın arasında жашоодон çağılıkkan takıba Luttu kutkargan bolsa, antkeni bul takıba adam alardın arasında jaşap, күндө мыйзамсыз иштерди угуп көргөндө öte katуу kıynalgan. Анда demek takıbalardı kıyınçılıktan kantip kutkaruunu, al эми mıйзамсызdardı jazalоо üçün kıyamattagı sot gününe kantip karmap turuunu egebiz bilet. Özgöçö aligi ıplas kumarlarga berilip, Kudaydın biyligin jek görüşkönдөrdүн tagdırı uşunday bolat. Bul жалған okutuvçular, toң moyunдар, көпкөндөр, ruhi güçtörді sökkөндөн korkpogondor. Alar emес, alardan bardıq jagынан güçtүү periştiler da egебиздин алдында ruhi güçtörді jектеп соттошпойт. Ha bular bolsa, karmap alıp soygongo tuğulgan, табигый туюмдун жетегинде жашаган акыл эси жок жаныбарлардай. Bular түшүнбөгөн нерселеринин баарына тил тийгизишет. Алар кылган иштеринин жазасын алышат. Алардын кылган адилетсиздиктери өз башына тиет. Анткени алар өздөрүнүн ыплас кумарларын чак түштө кандырганды рахат деп эсептешет. Алар бузулган жашоосунан рахат алып, алдамчылыктарына маашырланган уятсыз бетбактар. Алардын көздөрү бузуктукка толуп, күнөөгө эч тойбойт. Алар ишеними алсыздарды торлоруна түшүрүшөт. Ниеттеринде болсо дайыма ач көздүк. Алар Kudayдын каргышына калгандар. Алар ак жолду калтырып, парага кызыгып кеткен босордун баласы Балаамдан үлгү алып, адашып калгандар. Бирок Балаамдын эшеги анын күнөөсүн ашкерелеп, адамча сүйлөп жиберген. Ошентип, тилсиз эшек пайгамбардын акылсыздыгын токтоткон. Абулар болсо какшып калган кудуктардай, бороон айдаган булуттардай. Ошондуктан Кудай аларга көзгө сайса көрүнгүс караңгылыктын төрүнөн орун даярдап койгон. Алар текебер, бош сөздөрдү айтышып, туура эмес жолдо жашагандардан жаңы эле бөлүнүп чыккандарды ыплас кумарлар менен бузуку жүрүш туруштун тузагына кайра түшүрүшөт. Аларга азаттыкты убадалашат. Ал эми өздөрү арам адаттардын
kulduğunan çıgalbay jatışat. Adam kimge baş iyip berse, al oşonun kulu. Egerdi adamlar, ege biz jana kutkaruuchubuz bolgon Iysa maşayaktı bilgenderi arkılуу bul düýnönün buzuku güçlerinden arılıp, anan kayra oşol güçlörge çalınışıp, alarga jeňilip berişse, anda alardın ahwaly murdagıdan da jaman bolat. Adiletliktin jolun bilip alıp, anan kayra teskeri getip, berilgen ıyık buyruktan çegingenden göre, al joldu bilbey kalgany alarga jakşı bolmak. Alardın kılgany tömönkü makaldardağı çındıktay. İt kayrele kusundusuna barat. Jana juulgan çoçko kayrele çılaga oğunayt.